ارتشا ترکیه داگیرکر و جتین خواه به بجای او آسمانی و ایریش گوندین منبج و شعب عفرینه کرن. افسروکی مسده محمود المسلط دست نشان کرد که او جبو گاوین پیش این دیالوگا سوری آماده کاریان دکن. دی چارچوبه هفدیترین دستورا بنگین آنو ده سروکی مجلسا گشتیا ترکیه سردانا دم پارتیه کرد. یعنی که گوتن لسر لحفکرنا دنابرا پارتیان ده جبو پاشخصنا هلبجارتنین پارلمنتوی شرمزار و رد کرد. بله بینرین هیچ سرنوچین مبون اون هاجم برفرهی بولتنا خواه ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه دست پیکجی هر تکیلدار ایریشین داگیرکری دولت ترکیه لسر حرمه به دست پیک امها گولان رژی ارتشا ترکا قرکر اوچتین خواه ایریشین خواه ین لسر حرمه دجوارتر کریه جبهجاهی او آسمانی و نیزی 10 گوندین کانتونا منبج افرین شهبایی بون آرمانجا ایریشین قرکر ناوند راگاندنی یا مجلس لشکریا منبجی دیار کر دولت ترکا داگیرکر د ساعت نیورو ده گوندین کاوکلی سیاده او دندنی ین روش آوا او باکو روش آوای منبجی تو باران کر بالفرکه بمبارکریا دولت ترکا داگیرکر لگوند توخاری یک کانتونا منبجی جی تقیا هر وها د ساعت سحاری ده جی گوندین درج او شمدان ین لباکوری باشار منبجی جی بون آرمانجا ایریشین قرکرنی هم وقتی وان ایریشان ارتشا داگیرکر بچکین گران گوندین کانتونا افرین شهبای جی تو باران کرد یک جدورا بوی آرمانجا ایریشان جی گوند در قاق یه باجار شهبای بو هر وها گوند شاورخا یه باجارو که شیروای جی هاته تو باران کرن بله بینرین هیجام آج ساعتین سحاری و لسر اکرانین من روناهی تیوی نوچین لزگینی این تکیلداری ایریشین داگیرکریا دولت ترکیه هم لسر منبج و همجه لسر شعبای هانه و بطایبت لمنبجی ایریشک دجوار یا داگیرکریا دولت ترکیه هیچ بو ورگرتنا آگاهین هری داوی جهمام یکسر بری خوابدن منبجی اول ورچین وچگانی ما یحیی علو بمرا آماده یحیی دمادا خوش بم دماتجی خوش بسردار بله یحیی و که منهاج ما ببیناری خورا پاروکر ساعت سحاری حتی نها ایریشین چتین دولت ترک و ارتش ویا قرکر لسر منبجی هنن ها دوان کلیان ده روشا لعالی باکوروش آوای منبجی بطایبتی بچاوایه بله سردار دما باش به جارکدین دما بینری روناهیشی خوشتر به و که کتگوش دان سوه و جسبه ده یعنی ایریشین داگر کریا ترکیه و چتین و بناوی در الفرات لسر سرانسری خطی سنور یه کانتونا ممجی رانا وستاییه گاف بگاف کلی ایریشین وان هر کدوم چه زیاده تر دبا حتی وکیلی جی ایریش داگر کریا ترکیه و چتین و جبارگهین خو حتی نهاجی بردوامه بله یعنی امکان بیشن سر سبه ده گنده این کوهاتنه تو پاران کرن راستین ایریشین داگر کریا ترکیه و چتین و گنده درج و گنده شمدان دان استباه ده هاتن تو پاران کرن پشتی و بچند دقان جاره کدن داگر کریا ترکیه و چتین و دیسا ایریشی گوندن درج و شمدان تو پاران کرن لکه وی کیجی د ساعت یک و نیوان ده جبارگاه شیخ ناصر گونده کاوکلی تو پاران کرن گلک ضرر مادی بخورانی لکه وی کیجی گونده سیاد گونده دندنی جی هر وهات تو پاران کرن حتی وکیلی جی تو پاران بردوامه یعنی هم دبینن کو کلی داگر کریا ترکیه يحيى أفقندي يحيى الشيخ والسترفان يحيى قندانا بردوامه يحيى أفقندي قلتنها قلوان ديكيوكو حتى وان كيليان دجي إيرش لسر بيكتين أفقنت تقاستيج نافندا باجري من بيجي بطيبتي دورن أولا عليا كذا جبركو أسنا خازم تاقد بكم و د بيوندي دجي جبركو هيدي برزيك جاران درد كيفن أس برسا خويا دواميج هما وصابكم نها ج ساعتين سحاري وما قلت إيرش هكا دجوار لهرمي بيكتين وشخوا آغاين تو ج من بجرا دیگه نمیشه هول دادن ببینارین خورا پار و بکن بطایبتی پشتی وان ایریشان و دوان کلیان داج ایریشان کوپیکتن هلوستا خلک من بجه چیه لالیه کدن هزین پارسنا باشری من بجه هزین اولکاریه دنبال تفجیری که بچاوی دنه بله سردار یعنی ام دکارم بیشن گنده کاوکلیه دکه روجاوا باکور کانتونا من بجه بقاسی 20
7 كيلومتريان گوندê Seyada her wiha ew jî dikeve bakurê kantona Mimicê bi qasî 22 kilometreyan Awn Dadat ew dikeve bakurî kantona Mimicê bi qasî 22 kilometreyan Toxar Nêzî gundê Awn Dadat ew jî bi qasî 20 kilometreyan dikeve bakurê kantona Mimicê yani ev gundana nêzî 20-22 kilometr نێزی کانتۆنا Mimicê ne helwesta xelkê Mimicê helwesta gundê ku dikevin راستین ایریشن داگرکریا ترکیه تین توپاران کرن رفلکسا برتک دادن برتک نشان دادن دبیشن نا ج اف ایریشن کل سرمتی کرن ام دمال خدانه ام دعرد خدانه داگرکریا ترکیه چتین ویج ما چت خازن اگر کو ایریش چخاص گرام به چخاص کا هول بده داگرکریا ترکیه کوما جمال ما درخنش عرد ما درخنن ام لسر اخو خانه ام جعرد خدرنا کفن جمال خدرنا کفن یعنی از خازم قال به کیجی بیشم راست اف سری صحاری ده ایریشن داگر کریا ترکیه و چتین ویل سر وان گندانا اف گندن اشتجه راستی ایریشن وان تین توپاران کرد لکه به یکیجی حمو ضرر مادینه دناف زوین سیویلان و مالین سیویلان تین ارمانج کردن یعنی بری چند روزان جی دما کومالباتک ج کانتونا Mimicê ji bajarê Mimicê berê xweda gundê Awn Dadat şahiye kewan li wê derkê hebû piştî şahiyê her گندی Awn Dadat به تایبەت ev mala hana ku şahî lê li dar xistibûn rastî êrişin dagirkiriya Tirkiye hata topbaran kirin di encamê de zarokeke bi temen 11 salî birîndar bû li nexweşxane texasisî dihat derman kirin yanî dikira ev şahiya biba mecdere û xemgîniyeke pir mezin ji aliyê tişta baş ku توپاران پشتی شاهیه بو یعنی اگر کت شاهیه که دوا ام دکارم بیجن بهتری بدهان کس و ام بیجن جیانا خواج دستانا لکه لک به یکیش از خودم قاله وی بکم دمش میرا ساعت چاران ده بری چند ساعتان بالافره که بیمروفی دولت ترک آداگر کل لسر عسیمان توخار تفدگریا ده انجام ده اف ام بیجن بالافر دما کو تفدگریا تقیا و هات خواره لسر گنده توخاره یعنی ام تبینن کلی کلی بالافرین بیمروفین دولت ترک آداگر کل لسر عسیمان سرانسری خطا سینور تفدگره لکه لک به یکیشی داگر کریا ترکیه و چتین وی وان ایریشانا لسر گندن کد کبن سر خطا سینور رانا وستینن بردوام بن به ایریشی خو افتش دهلاکو نترسی لجم اف سیویلین کل سر عرض خوال سر ملک خوال سر مال خوا اف گندانا یعنی نترسی دوان داته تشيكرن دبيجن يعني ام بل يحيى ام لمالي خونه يحيى جبو داينا اغايان ين تايبت تكلداري ایریشین داگرکریا دولت ترکیه ین لسر کانتونا من بجی ببینن مر ام گلک سپاسیات دکن او شخواد بشین تلبریم کنگی تکلداری ایریشین داگرکریا دولت ترکیه کو کنگی بویره کنو چه بوجی اما حول بدین به ریاتجی آگاهی هم برفرهتر و زلالتر به بینرین خورا پار بکن لنها ام دبشین جبو بجداربون او داینا وان آگاهیان جی گلک سپاس برای بینرین هجا ایریشین دولت ترکیه لسر حرمی زیانه که مزن لبنان سازی حرمی جیکریه نخاسم پیدوین سرکه ین جیانی ین وکنان آف و سوتمنی جبر زیانین گهشتن ستاسیون الکتریکی ده وجاری ده پیدا کرنا آوی ده زحمتی هیا هیوین جی هیدی به وحاتنا دمسالا ورزا هاوینی را گرماهای هیدی خود ده خویا کرن او پیوستیا با آوی هینا جیزیده تر ده به نوچه گهانم جوانا جمعه او حوالی می کامروان بسام خلف لسر روشا بی آویا و کم آویا هی جیم راپورک آمده کرنه املی تماشا بکن هاوین لبر دریایه به هاوین را هوا گرم دبه و گلک نخوشی چه دبن دکیلکا و گرما هریما جزیره ده پیوستی به آوکا پاقش و زیده هیا لجبر بمباران این روژانه این دولتا ترکا داگر کر لسر بنسازی هریمی آو گلک کم بویا و ایشو آزار خلک زیده بونا جباجار عمود حتی بدیرکه 468 بیر و 11 ستاسیون آوی هنه کوپرانیاوان لسر جنتوران مانه لی آوا کو درد که تیرا حموشینیان جیناکه آفتنا یه عالم 17 کفلت اندمالی دن برمیل کتیرا مروناک جانا جیم بیدونا دکشینن والله يعني من نخوش قاتنج بر آوی خدي آفتنا بري آذا ما قالك يباشو باني بري آذا ما أمنا محتاج آذا بون خوش بوني قطعني مد دهات داد قرتن ترى ما تكرن يعني كيم دهات نشوف قطعني باش باني يعني خدي أمري مد دهات ما داد قرتن
بس بشتي قصفة تركي قول شبوش بني من هما يعني روش كي بي أو جي كيمتي والله كشكام آوام تنيه بشتي تركول ما قصدي آوام يكجارتنا روكي هي روكيتنا يبقى دي مشرشحن كشكام تشتي حاب مسينا قطي كام دادقرن حيام كافي قرو جابي دولتا ترکا داگر کرد پازه چله ده ستاسیون سویدی یا کهربای کرا آرمانج. جبر ویکه دی ستاسیون آویجی جبر نبونا کهربای جی خدمت درکتن. جبو باجار عمود حتی باجار درکه بریا بمباران روزانه بقاسی 123,000 متر مکعب آف دهات داین و جبو هر مالباتا که 200 لتر آف دهات دابش کرن لینها تنه 5,000 متر مکعب آف مایه و جه هر مالباتا که رجی تنه 9 لتر آف داین او یک جی باری خلک گرانتر دکه و جیانوان زحمت تر دکه شخوا او عنفات وقتا ما دركتن جدر في جدر في خدمتي حمام محطاتي ما واباري ما دركتن جدر في خدمتي بانجا مج منظمات ري بانجا مج ريفي بريام ري انه اليكاريا ما بكن بمولدات ري وقت ما بس مولدات ناكف شونا كهرباء دب هیوا سورا کرد کو حردم جبو خدمت کرنا گلی خود ناوا خباتی دیه جبو کو بکار به دجواریا جیانی هنکی لسرگلی خوصفک بکه انسیاتیفک داد سپیکرن شخوا يعني باقيجي جريداي تندرستي يعني هكا باقيجي تنا بآفتنا بي تندرستي جد كذا خطر يده هو أو بيرك وعبيد دينجل لباجارة الحميز باجارة تربسبية وديرك جناتور هاتن دانيش بو بيري عبيد بي شغلاندن وصوت منيجي أب جي تكليب شاردارية ربيبريا خسر هات شكرن گوری پیوستی وانا و هنجی هاتن تعمیر کردن و هناك بیشن غطاسک و عویج بیرادر دخن او جی هنجی هاجی بیشن پیوست بوم گوری خستکی وانا اونا هات بشکر يعني وکی الیکاری هاتن دانین هرما باکور و روشلات سوریا کو 5 میلیون کس ده دجین روزانه راسی گف توباران و بنباران دولتا ترکتین ریبریا خسر جی تفی کم درفتین خوش بو کو بکار به پرزگریکن هی چار سر بکه دنابا هولدان پیدا کنا درفتان دیه لسر استا هرمی پیشبجارتنین پیاده و کنگراساریان جبو دیارکران نامزدین خو دوام دکن لحسک دربیسی و کوبانه پیشبجارتنین پیاده و کنگراسار پیک هاتن بردفکار ریخستنا کنگراسار ریحان لوقو بانک لجنان کرن کو برای خواه بدن لسر صندوقان و اراده خود صندوقان ده جی نشان بدن. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده و کنگرستار پیش هلبجارتنین خوین داوی لحرم پیکتینن لتاخا غویران احسکه پیش هلبجارتنین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده و کنگرستار پیک هاتن لساعات سحاري ده خلقي تاخي بري خدان سر صندوقان لدربيسي يجي پیاده و کنگرستار جبو اشکره کرنا نامزاتین خو دناوا پیش هلبجارتنان دنه لسیگرا جی پیش هلبجارتن هبون دی دیمن دتی خویا کرن کو پیش هلبجارتن راستی علاقه یک مزن هات لنافچه شیران یا کوبانیجی به همان ارمانجی پیش هلبجارتنین پیاده و کنگرستار هبون هفرکیا هری زیده دنافبرا سه کسان ده پیکات او جی نامزاد خالد 254 کانیوار 233 و محمود 102 دنگستندن هری داوی نامزاد خالد جبردنگین زیده بو نامزاد پیاده باجاروک شیرانی تکلداری هلبجارتنی و پیواجویاوی بردفکاری خستنا کنگرستار ریحان لوقو آخوی ریحان لوقو دست نیشان کر کو پشتی دیروکا هلبجارت شارداریه اشکره بو ریخستنا جن آ کنگرستار دست بکار و خواباتین هلبجارتنی کرنه و هان رخاند جن روزانه دناوا کلیه جیانه ده جبو برفره کرنا و شورشه جبونا پیشخستنا شورشه جبونا پاراستنا دستکفتین شورشه جن هر تم به آوای کی زانستی تفدیگره هری داوی ریحان لوقو
بانگ لجن و گلان کر که دستیه گلانه ده بچن سر صندوقان و بی اراده که مزن دنگ خواه بکار بینن دا کو ام اراده خود رخن. بلی بینرین هجا هر دوهم با بینرین هجا را پار وکر بو پشتی کو قانون دابشکرنا ریبری جالی مجلس گلان و هاتبو اریکرین و جاری زاگونا هلبجارتین دشارداریان دجی جالی مجلس گلان و هاتبو اریکرین او گلک دوان زاگونا دا گوهرتین کو پیک هاتی با اوای که کنج بر روزانه حول بدین با بینرین هجا را پار و بکنج برکو هلبجارتنک لپیشیا خلکی هریما باکور اور روشلات سوریه انگول 7 کانتونان و دسته گلانی ده هلبجارتنا شارداریان پیک وره ام هما جویه که دست بکن هم الگوری قانون ریبری خواستریا دموکراتیک هریما باکور اور روشلات سوریه هر شارداریک ج سیستم هفسروکاتی پیک او د سیستم هفسروکاتی ده جی و جاریم مجلس هنه مجلسین شارداریان هنه هر نافچه گوند آنگان بجین جهین کو دومه دست نشان کرنه بونه باشار و باشار چه قاسی و سیستم آوانیان د مجلسی ده جمار هاتنه دست نشان کرن جی جالیم د سیستم شارداریان ده هاتیه اشکره کرن جبو ویکیم ام همه اوسا بجین زاگونا هلبجارتنه شارداریان ده جی جدو سیستم پیکته یک جوان سیستم هفسروکاتی شارداریان آنگان بجین جبو هر باشاره که هف شاردار و هبن دو کس جم زایان دا زلام و جن و لالیه کردن جی و ج اندام مجلس شارداریان پیک وره اندام مجلس شارداریان بچاوی تنه هلبجارتن دما کو دندام پیک تن جبو هف شاردارین باجار دنگ جداتی داین و جبوین مجلس شارداریان جی دنگ با آوای که جداتی نداین و جبو وی که جیم اف سیستم بچ آوای جبو هر باجار که جمار بچ قاس دردکه و پیجیم ام هول بدن بو بینرین هجارا پار و بکن دو د مجلس دابشکرنی ده انگام جد قانون دابشکرنی ده جبو گوند مزرعه باجاروک باجار و باجاری مزن جمار هاتبون دست نشان کرن هر ده همان چارچوبه ده جبو اندامین مجلس شارداری انجیم همان دانه هاتنه دست نشان کرن و لگوری وان دانه اینکو درکتنه ایدیم و مجلس شارداری باجاروک و باجاری مزن جمار خواه بچقاسی به ام وی کی بو بینرین هجارا پار وبکن لگوریکم د قانون زاگونا هلبجارتنی ده هاتیه دست نشان کرن دبیجه اگر کو جمارا نشتجین لحرمه کی بقاسم 10,000 به اف یک و مجلس وان یا شارداری 16 کسان پیک وره لی دبیجه اگر 10,001 بلا زیادتر به حتی بقاسی 20,000 و جاری و مجلس 20 کسان پیک وره دما کو 20,001 زیادتر حتی 50,000 به و جاری به جمارا اندامین مجلس شارداری و 26 کسان پیک وره 50,001 حتی 100,000 جی و اف جمار درباسی 30 اندامین شارداریه ببه یعنی مجلسی لعالیه کردن 101,000 حتی 205,000 کسی جی و جمارا شارداریین و بقاس یعنی مجلسی بقاسی 36 کسان به لجه 205,001 حتی 500,000 کو ام بجنج بو بطایبت باجارین ایدی مزند که و دوی چارچوبه ده و جمارا اندامین مجلس شارداریان جی بقاسی 40 کسی به جه 500,000 انگو جه 9 میلیون و یکی زیادتر حتی بقاسی میلیون که و اندامین مجلس شارداری 46 به و هر وها اگر که جه میلیون و یکی زیادتر به ایدی اندامین مجلس شارداری وی باجاری مازن جه و جه 5 کسان پیک وره اول گوریم زاگونا که اندامین مجلس شارداریان یا کوهاتیه بجکرن او جالی مجلس گلان و دسیهم نیستانی ده هاتیه اریکرن ده مجلسین شارداریان باجاروک و هر وها باجاری مزن ده جل گوری وان دانه هاتیه دست نشان کرن لی ام هر بویه که جی ویجاری دام بکن به نوچا خویا دریزی ده هر ده نوچا میا دریزی ده جی ویجاری تکیلداری خبات تکوشین و ویجاری فکر و رامانین ریبر آپ و یا خواندکارین زانینگه ها مصری درباری 4 کسایت نافدار یعنی ولاد پاریز ده دیروکا دیروک ده خودی باندور جی مدل که سیمولاسیون آماده کردن و پیشکشی زاننگی کردن ریبر آپو جی یک کسایت سرکه این دوی مدل هاتی آماده کردن ده جه خود گرتیه خواندکاران جی نامه ریبر آپو آماده کردی او به شروعیان درباره ویده جی آخوین دکتر محمد الامام درباره سیمولاسیون یا ریبر آپو ده گوت ریبر عبدالله اوجلان جبود تواهی گل تیکوشین و برخودانه که به همپا دمشینه مؤسس حزب العمال الكردستاني
خوندکارên beşa dîrokên zanîngeha Damanhor a Misrê derbarê çend kesayetên xwedîbandor û welatparêz de modelekê simülasyonê amade kirin. Di serî de derbarê rêbera post serokê Başûrê Afrika Nelson Mandela, serokê Filîstînê ku koça dawî kiriye Yasir Arafat, serokê Libyayê ku wî ji koça dawî kiriye Ömer El-Muxtar de modelekê simülasyonê amade kirin. Mamosteyê dîroka nûjen li zanîngeha Damanhorê Dr. Muhammed Arafat El-İmam axivî û got, xwendekaran biriya lêkolînên berfireh karibûn nameya rêbera po bandora wî ya li ser doza Kurdî û berxwedan û têkoşîna wî yên ji bo vê dozê modelekî simülasyonê amade bikin. Dr. Muhammed El-İmam diyar kir ku ev model li ser hejmarekî xwendekar hatin belavkirin wiha domand. Xwendekar Mihemed Tirkî di beşa yekemîn de jiyana Abdullah Öcalan pêşkêş kir. Beşa diyamî jî xwendekar Şeyma Elbena pêşkêş kir. Derbarê nêrîna rejima Tirkiyeyê Meryem El-Hacirî lêkolînek serbixwe pêşkêş kir. Xwendekar İmam El-Mirşîdî têkildarê nêrîna gelê Kurd axivî. Huda El-Cemal rexneya mijarê pêşkêş kir. Mihemed Mihê jî hin gotinên rêbera po yên bi bandor gotin. Her wiha Dr. El-İmam da zanîn ku di nava simülasyonê de behsa serdana rêbero Calan ji bo Sûriye û komple nav netewîya li dijî wî jî hat kirin. Dr. Muhammed Arafat El-İmam di dawî de spasiya xwendekaran li ser vê modela simülasyonê kir û silav ji rêbera bireşandin û got, rêber Abdullah Öcalan ji bo gel û doza xwe ji bo hemû gelên bindest bû sembola û wekevî û demokrasiyê. Niha jî li her çar aliyên cîhanê bi hezara mirov li ser fikir û felsefeya wî dimeşin fikrê wî ji xwe re esas digirin. Hevserokê Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Mahmud El-Mislit destnîşan kir ku ew ji bo gavên pêş yên diyaloga Sûrî amadekariyan dikin. El-Mislit diyar kir ku têkiliyên wan bi Iraq, Misir, Urdun û Erebistana Siûdî re hene û got em ê têkiliyên xwe yên dervexward bikin û nûnertiyên nû li dewletên Erebî biyanî vekin di serî de dewletên Meclisa Hevkariya Kendavê. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê tevgerên xwe yên siyasî û dîplomasî ji bo pêşxistina çareseriya siyasî didomîne. Lê hin hêzên heremî û navneteweyî ji bo berçewendiyên xwe biparêzin astengî û zehmetiyan derdixin. Her wiha Mesedê ji bo berfirehkirina çalakî û têkiliyên xwe yên derve di nava hewildanan de ye. المرحلة التي يشهدها مجلس سوريا الديمقراطية هو على جبهتين. Derbarê vê mijarê de hevserokê Mesedê Mahmud El-Mislit axivî û diyar kir ku Mesede herê zêde li eniya hundirên dixebite û têkiliyê bi hemû pêkhateyên Sûriyeyên hundir û derve re datîne. Mahmud El-Mislit wiha got. Zehmetiyên mezin di aliyên heremî û navnetewî de hene. Lê em dixwazin carekedin Sûriyeyê bixin rojava navneteweyî. Ji bo çalakirina vê dozê jî em têkiliyên xwe bi piranî dewletên Ereban û biyanî re dikin. نريد أن يكون لنا علاقات جيدة مع جميع الدول العربية. El-Mislit derbarê rola dewletên Ereban li Sûriyeyê de wiha axivî. Di dawiyê de em beşek ji vê herêmê ne û dewletên Ereban jî me temam dikin û em wan temam dikin. Em nikarin xwe ji dewletên Ereban cuda bikin. Têkiliyên me bi Iraq, Misir, Ürdün û Erebistana Sûdî re hene. Ev jî ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê giringiyek ye. الدول العربية هي امتداد لنا ونحن امتداد لهم. Gerêdayê wê El-Mislit diyar kir ku ji bo berfirehkirina têkiliyan bi dewletên Ereban re dixebitin û got. Nûnertiyên me li derve hene û em hewl didin hin din vekin. Em hewl didin nûnertiyên xwe li Meclîsa Hevkariya Kendavê dewletên Ereban û hin dewletên biyanî vekin. Projeya me zelal e. Projeya me projeyekê Sûriyeyê ye. أنا أوجه اليوم رسالتي لإخوتي السوريين. El-Mislit bank li Sûriyeyan kir ku hevgirtina xwe xurt bikin û li gorî yekîtiya xaka Sûriyeyê te bigerin û bi hev re ji bo pêşeroja Sûriyeyê bixebitin. Hevserokê Mesedê Mahmud El-Mislit wiha dawî li gotina xwe anî. Gelek zehmetî hene û hin aliyên derve naxwazin em hevgirtî bin. Ji bo ev krîz bi dawî nebe. Em amade ne bi hemû pêkhate û tevahî partiyan re danûstandinan bikin û destê xwe bidin tevahiyan da ku çareyên gunca ji bo xwegiyandina Sûriyeyeke pirengî pêk bînin. Belê rêveberê navenda serhildanê ya Swêdayê rojnimevan Maruf El-Şair diyar kir ku hikûmeta Şamê
هەوو دەدا سازیان نخواین ئەولەهی و لەشکری vegeriنا parêziyê û sevqiyatên li herêmê bi cê bike û got hikûmeta Şamê هەوو دەدا xwepêşandîran bikişîne nava tundiyê şêniyên Swêdayê tevê rengînbûna wan û siyasetên desthilatê ewlehiyê baş naz dikin û pê nayên xapandin. Li Swêdayê rewşeke alûs û bendewar heye. Ji ber ku hikûmeta Şamê di çend rojên dawîn de hêzên din li herêmê bicihkirin. Hişyarî hene ku alûziya li parêzgehê gurtir bibe. Hikûmeta Şamê hewl dide xwepêşandanên li Swêdayê bi dawî bike ji ber ku xelkê wê banga çareseriya aborî, jiyanî û siyasî dikin. Rojnamevan û müdürê navendara gihandina serhildanê ya Swêdayê Morhev El-Şair têkildarê mijarê axivî. Morhev El-Şair diyar kir ku hêzên hikûmeta Şamê desthilata xwe ya leşkerî di encama hegemonya kûmên xwecih de ji dest da û got. Ji ber wê dixwaze hebûna xwe ya ewlehî û leşkerî li Swêdayê vegerîne her wiha xwepêşandanan bi dawî bike. Şîvîrmenda rejimê Lona El-Şibil gev xwar ku wê hêzê li dijî xwepêşandanan bikarbîne. Hikûmeta Şamê hewl dide sazên xwe yên ewlehî û leşkeriyê vegerîne parêzgehê sevqiyatan li herêmê bicî dike. Desthilat dixwaze fîtneyê li parêzgehê derxe. Lê şînî Swêdayê tevî rengîbûna wan a siyasî, van siyasetên desthilata ewlehê baş nas dikin û pê nayên xapandin. El-Şair dest nîşan kir ku xwepêşandan ji neh mehan ve bêhna berdewamin û hadûman. Daxwazên guhartina siyasî û pêkanîna biryara netewên Yekbûyî 2254 hene. Hikûmeta Şamê ji bo daxwazên Sûriya nas bike, wan çareser bike tu gav navêt. Berva jiya wê têngaviya aborî berdewam kir, nirx biha kir û şirikên niştimanî qebûl nekir. Hikûmeta Şamê hewl dide xwepêşandêran bikişîne nava tundiyê. Lê şînî Swêdayê û qada Keramê bersivdayîna vê hevdanê ye ku serhildan aştiyane û şaristanî ye. Gelek caran li hemberî mîna van destwerdanan li ber xwe daye. Rojnamevan Morhev El-Şair di dawiya xeftina xwe de anê ziman ku dibe di çend rojên bê senaryoyekê leşkerî ya xeternak hebe. Em Bakurê Kurdistan û Tirkiye dewam bikin li nava Tirkiye piştî hilbijartinên şaredariyan yên ku di yekî Gulanê de pêk xatin û rejima AKP û MHP derbeke xort xwar vê canê hewl didin ku distûra bingehîn ya li Tirkiye guhertinekê tê de bidin çêkirin lê ji bo ev distûra bingehîn ji were guhertin dengên AKP û MHP bi têra wê yekê nake ji bo vê yekê AKP li deriyê partiyên sereke yên li Meclisa Tirkiye dixe û Partiya Siyemîn ya ku li Meclisa Tirkiye jî herî mezin Partiya Dem Partiye û di vê çarçoveyê de vê carî serokê Meclisa mezin a Tirkiye Numan Kurtulmuş serdana Dem Partiye kir. Hev serokên Dem Partiye hem Tulay Hatimullah û hem jî Tuncer Bakırhan baweke eşkera anên ziman ew jî dixwazin distûreke bingehîn a nû amaya demokratîk were avakirin lê ji bo ev yek pêk were jî divê ev zextên ku li ser civakê heyn yên ku rejim pêk têne ji kokê ve were rakirin. Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş di çarçoveya hevdîtinên destira bingehîn a nû de serdana Partiya Vekîlî Demokrasiya Gelan Dem Partiyê kir. Hevdîtin li navenda Dem Partiya li Meclisa Giştiya Tirkiye pêk hat. Li gel hevrokên giştiyên Dem Partî Tulay Hatimullah û Tuncer Bakırhan her wiha serokwekilên Koma Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçî sezayê temellî jî cî girtin. Hevdîtin bi qasî nîv saetê domiya piştrecî daxuyanîkê hevpar hate dayîn. Destpêkê Numan Kurtulmuş axivî da zanîn ku di çarçoveya xebatên destûra bingehîn de roja sêşemê dest bi hevdîtinan kirine, di roja duyemîn de jî hatine serdana Dem Partiyê. Em îro hevdîtinan bi sê partiyan re dikin. Sê partiyên ku di parlamentoyê de komên wan hene. Me destpêkê serdana Dem Partiyê kir, nêrînên xwe yên têkildarê pêvajiyê û daxwazên xwe bi wan re parvekirin. Hêviya me ew e ku xebatekî destûra bingehîn a piraniya partiyên siyasî di meclisê de li ser bixe bitin û meclisê were qebûlkirin. Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş dawî diyar kir ku ew ê daxuyaniya berfireh a têkildarê îro piştî serdana her sê partiyan bidin. Paşê hevseroka giştiya Dem Partiyê Tulay Hatimullah re axivî kêfxweşiya xwe ji ber serdanê vegot.
Tulay Hatim onlara destnişan kir ku ev jî weke dem partî divê bawerê dene ku pêdivî bi pêvajoya çîkirina destûra bingehîn a demokratîk heye û got nêrînên me yên li ser guhertina destûra bingehîn a 12 îlonê gavên ji bo avakirina Tirkiyeyê demokratîk bên avêtin tên zanîn. Pêdivî bi paqijkirinekê heye. Ji bo me gelek girîng e ku pêvajoya hêya tepîsandinê ji holê rakin, xalên destûra bingehîn û biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bicêbînin. Bilê mîna rejima faşîst ya AKP yek ji partiyên diniyên ku di nava Tengaviyê de ew jî Partiya Demokratîk a Kurdistanê PDK li Başûrê Kurdistanê li aliyekê xwe bertek nîşanî hilbijartina parlamentoyê dide bediya ku em derbas vê mijarê bibin. Îro di ajansa nûçan Afratê Anefê de analîzek balçeş hate weşandin ku analîz ji aliyê yek ji ararat aran ve hate parvekirin û têde tê gotin çawa ku hem rejima AKP û hem jî PDK ji bo têkçûna xwe veşêrin li beriya hilbijartin pêk werin planên bi şerekê li dijî gerênên azadiya Kurdistanê ve bi çi awayî bidinin pêk anîn analîz bi awayeke berfirehî hatiye parvekirin û heta gotinên ku dema ku wê çawa ji bo ku gerêlên azadiya Kurdistanê li hemberî PDK bidin şerkirin û Nêçîrvan Barzanî wê çi gotinê bike û wê hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê jî bide rawestandin bi awayeke zelalî hatiye parvekirin em jî li naveroka vê analîzê temaşe bikin. Devleta Tirk û PDK ku di her warî de bi binketinekê re rûbirû mane ji bo xilasiya xwe li provokasyonekê nû digerin. Di demekî de ku Serokkomarê Tirkiyê li pêy dirêjkirina temenê desthilata xwe ye, PDK jî ji bo talokirina hilbijartinên ku ji wan re weke şeqamekî tê ketiye nava tevgerê. Li gorî analîza ku Ararat Aram dayî ajansa Anefê piştî hevdîtinên Sêkoşê Enqere, Bexde û Hewlêrê li dijî tevgera azadiya Kurdistanê amedekariya şerekî nû tê kirin. Hedefa destpêkê jî herêma metîna xuya dike. Ji bo destpêkirina operasyonê sevkiyata leşkeriya ji alî devleta Tirk û PDK ve ji bo herêmê tê kirin. Lê ji bo di rêya giştî de nerazîbûn çînebin, têkildarê operasyonê agahî nayên parvekirin. Hat ragahandin ku artêşa Tirk ji şevê din ve li herêma Metînayê êrişekî dijwar daye destpêkirin. Her wiha hat diyarkirin ku ji bo PDK di operasyonên de hê aktiv rol bigire, hin amedekarî hatine kirin. Di nav heman agahiyan de tê gotin artêşa Tirk di rojên pêş de wehîn hêzên girêdayê PDK bide pêşiya xwe berê xwe bide nokteyên HPG'yên li Metînayê. Wê êrîş bi vê awayî were organîzekirин. Piştre ku HPG bersiv da ve hêzên ku derbê dixwe weke pêşmergeyan nîşan bidin. Li gorî senaryoyê wêgerilayên HPG bi kuştina pêşmergeyan were tawanbar kirin. Hat diyarkirin ku binêsaziya provokasyonekî bi vî rengî hatiye amadekirin. Armanca sereke ji vê yekê jî PDK dixwaze pirsgirêkên ku dijî bi şer binoximîne. Li gorî agahiyan eger plan bi ser bikeve, wê Nêçîrvan Barzanî derkeve pêşberî kamerayan û bibêje Em direwşeke şerdene hilbijartin di nava van şert û mercan de çênabe. Em ji ber vê rewşa war te hilbijartina talûq dikin. her wiha PDK ji bo ji krîza aborî rizgar bibe, xilasiya xwe di vir de dibîne. Lewma ji bo sedemên şer biafirîne lez daye amedekariyên provokasyonê. Di heman demê de devleta Tirk jî ji bo vê planê xwe bixe meriyetê hemû hêza xwe seferber kiriye. Bilê her di heman çarçovê de ger ku em dewam bikin bi Başûrê Kurdistanê vê carî Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê bi serokatiya Bafil Tarabanî civînekî darxist. Di civînê de bi tundî hewldanên paşxistina hilbijartina parlamentoyê hate şermezarkirin û redkirin, hate gotin ji bo parastina mafê demokratîk yên gelê Kurd biryar hatiye dayîn li hemberî hewldanên nerawa hemû tedbîrên siyasayî û xebatên berfireh û siyasî û dîplomatîk bênekirin. Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yeneke bi serokatiya Serokê yenekê Bafil Talabanî du civînek li darxist.
Di cevînê de bütündî her hewlek li ser lihevkirina di navbera partiyan de ji bo paşxistina hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê şermezar û red kir. Her wiha di civînê de piştgiriya xwe ji bo berdewamiya tedbîrên Komîsyona Bilind a Hilbijartinan a Iraqê ji bo serkeftina hilbijartinên heman rojê dubare kir. Di civînê de hişyarî hate dayîn ku her hewlek ji bo paşxistina hilbijartinan dê bibe xefkek mezin û wiha hate gotin. Di pêvajoya siyasiya Kurdistanê de ku di dawiyê de ti baweriyek ji bo îradeya guhertina demokratîk û navûdengê saziyên Başûrê Kurdistanê nahêle û rewatiya hikûmeta Başûrê Kurdistanê ku nahêle ser desthilatê bawekî cidî dixe berpirsê. Mekteba siyasî hewldanên bi vî rengî yên paşxistina îmtiyazên demokratîk dinirxîne û ji bilî berçavgirtina berjewendiyên teng ên ku xwe ji proseya hilbijartinan vedişêrin ti hincetek ji bo wan nîne. Ew li dergehek neheq digerin ku dê wan vegerîne piraniyek bi zorê û pêşewlekirî. Ji ber vê yekê jî em her hevdîtinek ji bo paşxistina hilbijartinan red dikin. Biryarên di civîna yenekîne girtin wiha ne. Wê birêya yadaşnameyên fermî û hevdîtinên eşkere û ciddî dostên proseya siyasî a Kurdistanê, Iraq, civaka navdewletî û netewên yekgirtî ji pabendbûna xwe ya demokratîk were agadar kirin. Dê bi lihevkirina netewî yekîtî û demokrasiyê were xurtkirin. Dê serî li geliyên yasayî were dayîn û li gor destûra Iraqê û yasayên cîbîcîkar parastinê li mafê gelê xwe were kirin. Her wiha bank li her kesî hate kirin ku piştgiriyê bidin vê têkoşîna legal û demokratîk. Belê hikûmeta dewletên Yekbûyîn Amerîkayê cezayên nû ji bo kes û şirketên ku piştgiriyê didin bernameya çekaniya Rûsyayê ferz kir. Li gorî rayaderên hikûmetê di nav de Tirkiye jî li ser 300 kes û şirketan cezayên nû ê werin sepandin, ceza danûstandinên bi pergala darê ya Amerîkayê jî hemwelatiyên Amerîkî qedexe dike ku bi van şirket û kesan re tê kevin têkliyên karsaziyê. Hikûmeta Amerîkayê ji ber piştgiriya bernameya çekan bo Rûsyayê ku di nav de şirketên Tirk jî hene li ser nêzî 300 şirketan cezayên nû eşkere kir. Ji bo bernameya çekan piştgiriya teknîkî û alavan dike şirket û kesên ji Çîn, Hong Kong, Azerbaycan, Belçîka, Slovakya û Îmaratê ne ku Amerîkayê biryara pêkanîna cezayê sepandiye. Wezareta Xezîneyê ya Amerîka nêzî 200 şirket û Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê jî zêdetirî 80 şirketan tespît kirine ku cezayan disepînin. Wezîra Xezîneyê Janet Yellen diyar kir ku sedema cezayên li ser pîşesaziyên parastinê yên Rûsyayê û şebekeyên ku piştgiriyê didin wê ji bo qelskirina hêza şer a Rûsyayê. Li gorî daxuyaniya Wezareta Xezîneyê 60 ji wan cezayan li ser şerîket û kesên li welatên sêyemîn ku Tirkiye jî di nav de ye digire. Ev şerîket û kes bi wê yekê tên tawanbarkirin ku teknolojî û alavên ku bilez pêwîst ji bo bernameya çekan a Rûsyayê peyda dikin. Ceza danûstandinên bi pergala derayî ya Amerîkî ji hemwelatiyên Amerîkî re qedexe dike ku bi van şerîket û kesan re tê kevin têkiliyên karsaziyê. Di daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê de hat destnîşankirin ku berhemên pêwîst ji bo pîşesaziya parastinê ya Rûsyayê dibin cezayan de ne. Berhemên ku hem ji bo armancên leşkerî û hem jî ji bo sivîl dikarin bên bikaranîn û beşên girîng ên pergalên çekên Rûsî ji şirketên Tirkiye, Çîn, Malîzya û Qirxizistanê ji Rûsyayê re hatin şandin. Belê her bi rewşeke şer û alosiya din em dewam bikin ew jê rewşa li Gazayê tenê di nava 24 saetên dawiyê de 28 kesên din de encama êrişên İsraîlê de jiyana xwe ji dest dan. Lê tevî vê yekê jî artêşa İsraîlê bi ısrara ku êrişê xwe li ser Refahê pêk bîne hem wextê vê yekê Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu dibêje şer bi dawî nabe û ew bi ısraran ku Refahê bigirin li aliyeke din diyara ku êdî Hamas ji vê şerî westiyaye û dixwaze di zûtirîn demê de jî agirbest pêk were. Di roja 280 jî li şerîda Gazayê bilançoya kesên jiyana xwe ji destan zêde dibe. Wezareta Tenduristiya Hamasê derbarê bilançoya dawî de daxuyaniyek parve kir.
لگور وزارت ده 24 ساعت داوی ده جبر بمباران اسرائیلی 28 کس مرن. هر وها وزارت راگهاند که هجمار مریان درکت 34,596 یا برینداران جی درکت 77,816. جالی دن و لگور چاپمنیا اسرائیل سروک وزیر بنیامین نتانیاهو لداخویانی که در آگاهاند که جبو آمدکاریا ایریشا بجایی یا لسر رفاحه در خصنا سیویلان لباجر دست بگیریه. سرارکان گشتی اسرائیل هرزی حلاوی راگهانده بو که اپراسیونا ایریشا لسر شریدا غزای ده بتوندی بردوام بکه ارتشا اسرائیل جی خوشبو ایریشه که لباکور آمدد که. روزنامه تایمز آف اسرائیل راگهاند که سروک وزیر بنیامین نتانیاهو جی وزیر کار دروی آمریکای آنتونی بلینکن را گوتیه که او داخوازا به داویکرنا شری لشریدا غزایی وکی بشک جی پیمان آزادکرنا گرتیان قبول ناکن. روزنامه دیار کرد که لگوری آگاهین که جو اوفیسا نتانیاهو هاتنه گرتن سروک وزیر جی سوزا داگرکرنا باجار رفحه ی فلسطینی دایه. هر وها سروک دزگاه سیاسی حماسی لدر و سامی ابو زهری دربار داخویانین وزیر کاری در و آمریکای آنتونی بلینکن ده آخوی. سامی ابو زهری راگهاند که داخویانین آنتونی بلینکن نراستن وک وزیر کاری در و اسرائیل دقابته هفت ده زغطی لحماسی بکه. ابو زهری داخویانی خود دیار کرد که حماس هیجی لسر پیشنیار داوی یا آگربست دانستاندن دکه. آنتونی بلینکن جی سردان خویا اسرائیل در آگاهاند که آمریکا به بریاره که در نابرا اسرائیل و حماسی ده آگربست کی پیک بینه. لعالی دن چافکانی که پای بلند مصری پشراس کرد که هولین جبو گشتنا پیمانین آگربست لغزایی ده اتمسفر که ارانی ده بردوامن. لگوری راپورا کانال تلویزیونی القاهره الاخباریه چافکانی که پای بلند راگهاند که پیشکتنه که برچاوهیه که شاندین مصر و اسرائیلی نیزی آگربست لشرید غزایی کرنه. لگوری کانال شرید غزایی که هفته جدمه و راست ایریشن بی میناکن اسرائیل جبجاهی دریایی هوایی ته دبن شرط و مرجن گرانین مروویده دجین. د کانال تلویزیونی القاهره الاخباریه ده وها هاته گوتن. آلیکاریا که دگیجه باشور شرید غزایی جبو حوجداری ولاتیان تیری ناکه. به تایبتی جی لرفح کسترگاه داویا کشبرانه. پلاتفورما جن یا اکولوژی و بشا جنولوژی یا زرنگها روش اول باشر قامشتو کم خبات اگلی درخست ده کم خبات ده پرزریکا آوی تکلین جن و آوی رین چاره سری آوی هاتنی قاش کرد. دبن دروشما آوکا آزاد جنگه که آزاد پلاتفورما جنا اکولوژیه و بشا جنولوژی زانینگه روژاوا لقامشلو کم خباتک لدرخست. کم خبات بسمینرا بینرین جنولوژی پرزگریکن اکولوژیک جعالی ماموسته بشا جنولوژی زوزان محمد و دسپیکر. زوزان محمد دیار کرکو رزگریکا اکولوژی و جنگه به تایبت بشتشار جهانی زیده تر بویه و جبو قزنجا زیده نحقیه کمزن لجنگه هاتیه کرنه. سال داوی ده يعني بيجن برزگریکا خیلی نزل یا براستی جهانی هات کرن او جی برزگریکا اکولوژی بو يعني برزگریکا بيجن جنگه بو بهتر نام بکن او جی تایبت بشتشار بچونه بو دولت نزل نمارا وانچه زوزان داسانی کو به دوربون امرووانا جو خوزای را هفسنگی تی خراب کرنه. جبو قزنج کرنا زیده جبو بهتر زیده ام بيجن خوخت کرن ایدی بيجن حقیقت مزن درباری جنگه هات کرن درباری هاجورا مش هات کرن. انداما پلاتفورما اکولوژی و جیگر هفسروکاتی دسته اشاره‌داری کانتونا جزیره بریوان عمر جی سمینر دویمین آب ناوی تکلیا جن و آویدان. ام کمکن گرد ام نقاش بکن ام چهار جمعی خواه جمعی گل باقی رفت سوریه هی وقت ام یکول بدره ام بکاربن میکرد. هر وها سمینر سیمین آب ناوی شوپات چمان جغجغ جعالی لکولین وانا جزانینگاه آزاتا برلینی شرمین گوون به بریا اونلاین هات داینه. شرمین گوون دیار کرکو بری مروواهی چموکی پارچه که گرینگ اکولوژی هبون لما دوی به تکوشینه که ورد بین پاراستنه.
پشتره بجداران جی نرینین خود درباره قرجیا آوی و باندورا وی لمروانان زمانه. بلی بینرین هجان نها جی کت هنر و پاراستن جی دناو ده نها توران و چیلمین جواکیم عملی تماشا بکن. شارداری گل آباجارو که عین عیسای ببونه روژا کارکر و کتکاران آجیهانی کارکرین پاقجی خلات کرن شارداری دیار کر کوتوی ایریشین دومدار این دولت ترکا داگر کر لیدیجی باجاروک و گندوار گری سپی کاری خود کرن. د مراسم خلات کرنی ده هفسروکا شارداری گل آباجارو که عین عیسای فادیا الشریف گوت ام ایرو اندزیارین پاقجی خلات دکن جبر کو جکاری خوره دلسوزن و رغم شرط و مرجان و ایریشن لسر باجاروکه لیدی ساجی کاری خود کن. لرقای کمیته روشن آورته آجبو پاراستنا بر همین چاندنیه جشواتان گلک تدبیر گرتن تیمین دستوردان آرزگین تیمین آگرگوشیه لکانتونه و گندوارین وی بجه کرن هروها جمارین تلفونین خواه لسر مالپرین فرمی بلاف کرن. مناسبة عيد العمال العالمي نبارك لكل عمال العالم عموما وعمال بلدية دربار نجار ده هفسروك نفيسگها شیوریه یا کانتون رقایه ایمن سلطان گوت مدست با آجوتنا کیلکاریا ابیض آدناف برا کانتون جزیر و رقایه دکر هروها تیمگدن کیلکاریان لباکور کانتون داجون. هنرگاه ولات پشتی بشین قید تکنیک شاندنا دیمنان مونتاج و دنگ دمین داویده بشا زاروکان وکر. هنرگاه آمادکارین کلیپا خواه یا یکمین آجبو زاروکان داوی کریه. کلیپا بناوه از چون گند مالا کالو دید چند ساعتین بیده وره وشاندن. بو زاروكا لهنرجها ولات تشيكن دمك دريج بو يعني مخوستم تشيكن لحري داوي انجامي شخوانا كاميرافاني لهنرجها ولات محمد موسى ديار كر كونيزي 15 زاروكان دي كليبي دا جهد جرن هروها هجمارا كسين دي تشيكرنا كليبي دا جهد جرن شيسته. بله بینرین هجام لبردگیجین داوی بلتنا قوی ساعت هفتان او دبیجین حتی نوچین من داوی روشه ساعت 23 ده مورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده ارشاد و بختار.